Tobela ka moka ga ke le dumediše mo gohle ka be le gona matšhentšhi radio le maasane ya le dumeša ke na ntate Thobejane. Welcome to Mzansi Culture Show. Hey, a re thaetšeng o mongšo o tišitše taba mo go the change radio kua go the change radio o lemoša batho re santse re phatlatše taba ye gore kae le kae batho ge ba re ba hira mohlomong ba re ba hira ba nyaka go le tšea ba le iše mining kae kae gante le ba le iša poleke rom mo go le go dizamazama mo e le gore bana ge ba go tšere e ka llaki ba geno ba ka se tle ba sa go hwetša mohlomong ka llaki ba ka go hwetša police station gore mohlomong a tle ba go hwetša ba malela kana mokare ba re ge o tlogela gore kare ba go boloka le kana mo ga o sa bonala ke nkana ba ba hlokofetšego ba ba fa ba ba hlokofetšego ba ba apara diaparo tše ba tlo hira ba baswa ba ba replacer kare batho ba bolela gore ke masempaša a re mothaeteng ga a hlalosa ka taba yo ntateo a le hlalosetša lefase ka moka tšekelele le kgone go tseba gore no go diragala batho ba santse ba be careful matšatšing a bolegono go boima diphiri di a utologa ke tšeo anke re mothaletšeng ga e bea gabotse taba eko ke a leboga tanko message o nka ratang gore le itshwarele ona go na le desting ya motho a tla re o batla batho ko mining ba hira ke kopa everybody wa tlhakanang le motho mo bjao make sure le tshwara motho man because batho ba banka batho ba ba isa mining ka mo di Rustenburg ka mo ba ba isa ko dizamazameng a se mmereko wa o mo official o ileng gore motho tsamaya di medical test o tlatsa di form no batho ba ba ropa batho ke bolela so because of ke tswa yona me mining e mabane ne ke ilotse ya my brother is arrested ko Marikana police station gore batho ba le he ba tshwara ka mola ba ba isa ma security ya mola ha ba tshwara a ba isa Marikana police station and my brother he was lucky le ba tswileng le bona ka mo mining. I'm going to post a photo ya bona le ba bona gore ke batho ba ba bjang I'm sorry ba tloile mo ba ya ntwela motho ba tsere kwa Tredgeville a re hona le mmereko only to find that ora ona mmereko ke dizamazama kwa ba isang ko teng o fitla kowe ba tsene ka mo mokoting ka mo he ba sno tsena ba na le 4 months ba tsene ka mara mokoti he ba mpotsa batho ba le ka we5 ba bona ba re for 4 months ba saji ba nwa metsi a letswai nako ngwe ba ba fast campbelling a manzwe shugela so ke ra hore le understand pila hona mo hore ke trauma e kanang kang ene batho ba ba reng ke bona ba ba hirang ka mofatse ka mola ke ma foreigner tlhale Mozambique the foreigners ba fitlhile ka mo mining ka mo ba itaola ka mkhobanyakang ebile ke di rana ke bona ba ba tsia mo kitchening ba ba isa go bana ba ntse 4 months under the ground ba saji ba sanwe ba sa tlhape o ka ba bona hore ba bjang. I'm going to post a photo ya bona now ke ra hore ke a le khopela matutulas e ba vigilant motho a ka tsenang Mamelodi ya Tredgeville Soshanguve mabopane a re ke a hira ebile kutlwa ba re mabane in Mamelodi o tlhaotsi ya ba bangwe na motho a kwa ba tsiangwa ka molotas o ba isitse ona ko Marikana bana ba lena ba sa ile boa le itse ntho le wena o itseng bana ba hao ba tsamaile ngwana wa tsamaile o itse ra sa ile boa ko mo kriang o mo kria police station o ka bo se mo kria police station o mo kria tlhokofetse because bana ba le he ba tswa ka mala ba re 22 ne tlhokofetse ba yo itlhobola diaparo tsena bo ilatlhela ka mara shafte deep and then diaparo tsela ba yo di apesa ba bangwe ba batlang le bona yona group e ba ilatileng ya mabane ya Mamelodi yo apara diaparo tsa batho ba ba tlhokofetseng ka mola di beke tse ba di tshwereng ba re ba ya mining ba kreile mmereko bo ba tsiela diaparo tsela di a tsamaya di ya Maputo diaparo tsela tsa bona ho tsena ka mola o tshwere beke tshwere diaparo tshwere everything ba o tsiela yona bekela ba o fa diaparo tsa ka mo mining tsa batho ba ba swileng bale o itse re ko ona o tsena o sa boa o bua hao ke o tlhokofetse or I'm sorry or o ka khona o docha wa tshaba